ukuzula into engisho ukuthi besikhuluma kahle kanjani besikhuluma kamnandi so lo umvelasi ngiyamazi ukuthi ufuna ukubusa ujwayele live wakhe la sithuka khona so lo kumele avume eqala from eqala ukuzokwazi ukukhuluma angesizwe ngayo umvelasi la uyezwa na into engimtshela yona nami ukuthi umvelasi akwazi ukufika la bonke abantu bathule balalelene ngoba umvelasi mayingena kokuqala la silalele lesonke sathula samlalela wakhuluma waqeda engaphazamisa umuntu umvelasi uthe mangabe abantu sebekhuluma walokho ebathuka ebatshela le way ebatshela ngakhona yabo ngeke sizona yona kuzayo Kutumeli, wenzizwa, kutumeli. Ile ring ephule lapha, kutumeli. Kuzobe kushawana ngamankomane lapha. Ibhalela nje kuphela. Nanikhulume ndaba Isiqiniseko ake ngisho nje ngibeke nje lento le kunento thina oyenzayo ayisingasiphathi kahle thina abalandeli bakho yini indaba ukuthi mawuhlaziya yini ungamveli umyeka phakathi ukhemile amaskandi bonke labanye ukhuba nje uvela uphume kuye umyeke nje Uqhemile futhi kanyanyeni. Umyeke nje awuthi uvela uyihlaziyele labo abanye amaskandi naye umthandeli lokuwo osenhlizweni yakho vele uyihlaziyele bo umyeke nje ukhuba phansi ngoba thina singabalandeli bakhe asithande hayi masikane sisumoya futhi asimina into kumele ngicabanga ukuthi lo mfo ayazi uzothula nje usilalele mfo ukukhuluma thina into enye okumele ukuthi ukhuzana akekho kulevel yakho kahle lokho kusamele ukuthatha ukufaka emqondweni futhi lokho usayifica impilo yakho yonke le level akuyo phuma kuye Yathi bafu wamtshela. aphume nje khuzane aphume like impilo yakho yonke ngeke usafika kulevel yakho khuzana isuhlulekile Uqhemile kanyanyeni ngoba vele uyisasa kaziwa kodwa nje lelo sesiyakutshela ngeke usafika kulevel kakhuzana so ngeke ube naso. waqala uphendule linda Ukhuluma ngompumelelo ukhuluma ngomculo noma ukhuluma lalela asikhuluma ngomculo la sithina sitshelayo wena utshela mina wena ngoba ngiyakutshela utshelwa yimi utshelwa yimi uzali sithi wena oyeka ukuhamba wena ngempumelelo wawufa wena awu mina ubona lokho kodwa mina la Fonela mfowethu. Ngicela wehlisa umoya. Yabona isiqiniseko. Yabona isiqiniseko uyiqhuba le language. Yabona nasiqiniseko. Maningi kancane wafuthi kancane ngomoya. Yabona isiqiniseko mfowethu. Wena isiqiniseko uyiqhuba le language yakho futhi again. Because sizama ukulungisa leyo nkulumo leyo ukuthi awukwazi ukukhuluma ngamagama. Ngeke phela ukhuluma okuthandwa ingquza yakho mawuthi mawukhuluma nami mase yona ke namhlanje ngoba ngisho ngithi isiqiniseko mfethu ama-Blue Nation abuyele endaweni yakhe amkhulule le ngoba manje wenza into engafanele ukuthi ayenze la uthukana nabantu bakulolayo and uvakashile yini abantu
Manje phela abantu masilokusithi wow ungasezwakali. Ake wedwa, ayimdedela omunye aqede, phinde ukhuluma omunye. Wesiqiniseka ukuthi manje yakubeka nawe ube ukubeka hayi uzosikhuluma kanye kanye. Manje singakhulumi lele last angakavuki ukuthi ngesizwe ngalo. Ilast kunevume eqiniso. Yabona manje usenza abantu abangahlelekile nabanye. Usenza lalela man. Yabona into yenza wathina kwaguqa siyazi. Usenza abantu abangahleleki ngithi mina as much as ungafuna ukukhuluma noma as much as ungafuna ukuthi uzwe ngaye kodwa mnikeze ithuba kubeka nawe bese uyabeka hayi ukuthi sikho so live manje lethu bangakaza lithola ngoba kavume egatsheni ukuthi ngesizwe ngaye egatsheni ngiyakuzwa yabona egatsheni mina ngiyakuzwa yabona manje ngizama ukuzwa sibonele ukuthi ehlisa umoya mina sibonele ungezwa ngami angeke khohlwa uthi angikuprove ukuthi ungezwa ngoba kwenze uvula imayikhi lapho okhuzwayo mina ngakutshengisa ukuthi ungezwa ngamanje khohlwa wemela awufonela ukhuzwayo lapho awufonela ukhuzwayo lapha athendelayo God, usafuna ukuthi ameze moderators block kodwa-ke la sokutshela uzikhuleko. Ngakukhipha amandla. Qiniseko. Ngeke amkhiphe ngimbuyise mina. Yebo. Masanukuyenza lento enenza umadoda. Sibonele. Masanukuyenza lento enenza. Ningafuni manini bofuthi manini. Yabona la ku TikTok. Masanukuyenza lento enenza umadoda. Impilo aniyazi ukuthi niphathile naye nazi futhi aniyazi ukuthi yodibanisa kuwo. Iyekeni lento eniyenzayo. Ngiyanicela. Iyekeni lento eniyenza ngoba anazi ukuthi impilo yodibanisa kuwo. Ningaxabani ngabanye abantu. Ngoba mhlabazwana ngempinde enizwane elinye. Iyekeni lento eniyenzayo. Ngelinye ilanga yodidalela inkingi. Manje into impilo aniyazi. Yazi ngelinye ilanga impilo siqiniseko iyokwenza isiqiniseko ngelinye ilanga. Kube khona into oyifunayo ongayithola ukuthi udlule through sibonelo nawe sibonelo kunento oyothi uma uyifuna ngelina ngoba impilo lalela phela lalela mina ngilento yini ukuthi ngixabane la angiyifuni angiyipasisi angeke futhi ngize ngiyipasise nangelodwa ilanga ukuthi ubani wabhlokho ubani kuphi ngaliphi ilanga kwakwenze njani kodwa bafowethu sizama ukuthi silimite okanye sigwemele izidumbu zala TikTok ngoba kubuhlungu okwenzakalayo yabona mangibona nenza kanje nizophela ufuna ungazi mana nenza kanje nizophela mina ngilungile sengaqhubeka kodwa nenza kanje nizophela hayi wegatsheni ngiyakuzwa mfethu yabo nami ngizama ukukhuza udlame yabo njengoba ngikhuza udlame ngizama ukukhuza nosibonelo ukuthi usibonelo ulindaba ukuthi usiqiniseko akakwazi ukuthi mangabe abantu bekhuluma naye so usibonelo into azama ukuyenza uzama ukuthi usiqiniseka kangathi mayikhuluma nabantu afuna ukuthi bezwe naye yes unelungelo lokuthi akhulume naye sonke sinelungelo lokuthi sikhulume kodwa akangathi mabe kunenkulumo engahlali kahle kuye afuna ukuthuka abantu kodwa mfokazameni wena nkabi yami wena nje unempi yakho nje nayo ngesiqiniseko amnankinga nayo mfowethu angikwazi ukwazi mina ngabona njengoba ngitshelile mangikhala ukukhuluma namathi namina yekho musana ukukhuluma kanye bafowethu musana ukukhuluma kanye mana ungasivali engikushoyo mfokazameni ngikhuluma nomfokazameni njengamanje engikushoyo khona into engizokutshela yona ungezwa ngalo mfola usimula ibani uhleze sithuka ngani ayikho lento akusho ukuthi ngizwa ngayo mfowethu uyanya akufuna luvo lwakhe ngoba ngizamuzwa ukuthi yabo ukuthi ngoba ngiyamla kodwa ufuna ngamuzwa ukuthi ufuna ngimlalele kodwa ngamuzwa